оқыған намазларыбыз, оқылған ва тыңлаған Құр'ан Кәрим аятларыбыз тәннәребезгә, күңелләребезгә, җаннарыбызга хәйрле шифалар, сихәтләр, дәвалар, калпләребезгә тулы камил иманнар булып урнашуларын насыйп кылса идем. Ya Rabbimiz bu iki cin arasında ve bu kıyafetle öz kudretinden mekuşken cemiyen mümin müslimlerin kardeşlerimizin, tuğanlarımızın ruhlarını şad kılıp kabir hallerin, hesapların jingletsen de kabir gazaplarından emin kılıp kabir rahatlıklarına eriştirsen de her barşan mümin müslimler kardeşlerimizin yatkan ordaşkan kabirlerin, lehitlerin, kıyamet günlerin lehitler, ruhları, canları için cennet bakşalarından bir bakşa kılsa idim. Ya Rabbim biz senin kullarının köngüllerin Kur'an bilen İslam talimatı bilen nurlandırsan da hamda ya Rabbim köngüllerimizi namaz oku, orazat oku, tezbih etu, Kur'an oku ve Kur'an tınlav. Hoş gelip ya Rabbim bu izgiliklerden tenlerimiz, canlarımız, selahat orularından nasip kalsan. Ya Rabbim köngüllerimizni türlü fitnelerden, мәгънәсез буш сүз сөйләүләрдән, аларның тыңлаулардан һәм дә гомумән үзен яратмаган гамәлләрдән тәннәребезне, күңелләребезне, уй-фикерләребезне ярат кылса идем. Хәерле мәгънәле кешеләр белән аралашып, алардан я Раббим дин хикмәт өйрәнүебезне насыйп кылса идем. Шулай я Раббим вакытны заяга уздыра торган җыелышлардан Ya Rabbim her başımızda emin eylesin, indi dünya tırmışlarımızda imanlı, namazlı, orazalı, dualı, zekatlı, hacılı, ömürlü, hayırlı ve melli Müslümanlar bunlara ömür itip öz huzuruna da La ilahe illallah, Muhammed Resulullah sözlerin eytip qaytuşular arasından bizlerini bar kılsan idem. Ya Rabbim cuma günlerinde, izi günler hakkı hürmetine dip ve meşit negizlerine ve fakirlergen Allah'ın tarafından bilen tapşıgan hayır ihsanlar ko'rsatgan iğaneleri öz huzurunda qabul g'amlardan qilib ya Rabbim bilen tapşıgan hayır sadahalarimiz ko'rsatgan maddi iğanelerimiz ahiret turmuşlarımızda o'zimiz için cehennem otlarından perde buluşu sırat köprüsünden o'zi bargan vaqtlarında bizlerga yo'l ko'rsatuvchi jetaklab aydab borish nurlardan bo'lib ijmohlarga erishuvlarida sababchi bo'la turgan sadahatlardan, izg'irliklardan bar qilsin idem. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا جميعا ونجنا من النار جميعا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.